Yang ni Kate Spade punya card holder namanya Madison. Kalau macam collection Kate Spade kan, Madison tu dia ada card holder lah, wallet lah, bag lah, macam tu tau. So kalau macam nak tanya soalan time live kan, kena bagi tahu penuh sikit nak Madison card holder ke apa macam tu lah. So ini warna hitam pakai Saffiano leather. Yang ni memang akan tahan lama tau, sebab kan flap atas ni, bukan flap lah, tempat compartment atas ni pun pakai Saffiano leather, memang akan tahan lasak. Ni kalau katakan Pontianak tertekan dekat sini, kuku dia kena pergi buat manicure legit, sebab Saffiano leather tahan lasak sangat. Memang logo 2 slot sini, 2 slot sini, 1 slot sini tau. Total 5 card slots. Tapi kalau macam nak selitkan 2 boleh je, cumanya once saya select 2, kena always select 2 cards kat each tu, sebab nanti dia macam lekang macam tu tau. Untuk harga, you guys boleh tengok dekat shopping bag di bawah. Jangan lupa untuk claim semua voucher yang ada untuk maksimum penyebatan. Dan paling penting, kalau beli dengan US Love Shop, semuanya 100% original ataupun money back guaranteed. Untuk cara pembelian, boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any further question, boleh juga komen down below. Dan jangan lupa tekan button follow.